Kalau kita nak jalan selamat, kena ada tekad dia, iaitu dua perkara. Taraktu fikum amraini, aku tinggal kepada kamu, Nabi kata, dua benda yang lan tadillu. Nabi tak kata lam, Nabi kata lan, nafi istighbar. Sampai pada bila masa sekalipun kamu tidak akan lagi menjadi sesat. Ma tamassaktum bihima, selama kamu pegang dua perkara ni, kitab Allah wa sunnata nabiyyi au kama qala, Quran dengan hadis. Maksudnya ikut ulama-ulama. Nak selamat ikut ulama. Tu saja. Ma tamassaktum bihima, selama kamu pegang dua perkara ni, kitab Allah wa sunnata nabiyyi au kama qala, Quran dengan hadis. Maksudnya ikut ulama-ulama. Nak selamat ikut ulama. Tu saja. Tetapi bila siapa hukum akal, awak tak mau ikut ulama. Inilah manusia-manusia bodoh di akhir zaman.